te ngi pawan kenang efisien ba pang ne produk jenga te tang balai sim da wire ne pisare tangi kwa ban panji ra na pi tang ba ini ang baga jaket idan mobile idan ditiri idan timur bandino te Hei, film trailer film mar. Yo badai kita pi bala sini tu te. Ini juga te ngap trailer pi. MP dari pi gunta kini keserti bat kita ke mobile kidai jong uhi te nama ban pisah te mbasa te bandino yaki sebahasa siam nama ban itu nama paket ne jing pangine te isnai te Te sundar katno kini kita baro. ka sundar kembali pe jari ai to ni kani kan sang spa kani kan sang spa ba to is ka mobile kani pelajar ini sekejutipan kani sang spa kani sang spa te baru long si proja te sim kin ba nama paket na jing sistem isin ATI to sebahasa kita kedai di banang situ je, kita tamai, bat kedai kita bahar, tu sih sebab sih. Tu tahu siam pakai siam jika nyinjar kumnya te. Simba, siapa lagi di tiru? Terik ngalai jamur mar, dalam kamu kaki. Te piu parlok nang kau nak kira mah. Oh itu analisis mah. Oh itu piu sakit mah. Tak lakukan ini memang tidak pernah masih kalah. Tapi memang tinggal kumtai yang dari itu mah. Terus ya sudah. Ya sama. Tinggal aja lah omnya mah. Aja itu. Nak bunuh tak bisa sepujan. Dengan sim nol aja mah. Dah. Sim kena meh. Nak tekno le. Yes. Saya mah boleh bunuh dia jun. Syat aja. Aja. Apa kenal? Aduh, tak tahu lang dulan meme. Siapa aja tu me. Oh, sadai itu. Arwai sao sandelio pra di kebing ni pra te man habar le dulu junction aja te ke jom mela long rute mem dunong syure mela biang ba bisa mela tuna nevan bu aja nai bu syure bale hidup kita kami nai bu syure di no da kakor meni aja aja di no kakor ni katula syek kakatei katute tak me banyak lang sama abun tapi kakuan kedai me kata ngaru ngalatak nih lang sama nama tangga kawan sudah aja sia dah kawan makan naru kedai bani jawab me tangba kitang dah ketin me tang banyak bisa katei tu me ame biar betul lah ban me lah demat lah adik me tu me ngalle cikor sama ni ada cara mau kini ada perkat tu rik atau sini porba ai bisa tu men kasia snow bag day berubah snow mar bakuni yang apa tu ada perkat bahawa pendilang itu di sakti pada snow bag day berubah
Mak betul sih itu. Ngasih dia no ni. Ni kakiat tu pedi. Ta kajing tiam jonga kalakot. Ta tebe sitang ule kajing tiam ke jonga.